ingangare Western Nyota TV karibu muchipindi chino chibalanga barishina eisese inyanga ino kubere nende chipando babalanga baraba beni kule nyanga bakwelesera makuba manulukene okulondagana nende etsinyimbo tseshiluya nyanga ino kubere nende ababeni bakekhala ko musiki bayemba ko tsinyimbo babere ko nende tsinyimbo tsibarekota kule nyaho manyori nibanga wina banza okatshina bemba tsinyimba ina shina yani bulana buri kule nyaho tunduli umanyiro uriko tsinyimbo tsino tsimama funzo na halaka kulole bapeni bano kuri bemba tsinyimbo shina bala kwelesa mwene nitsiritsinde jaga to khishina ko TV ori ori noko tsemberita no shitoro aba ko tsekololo bapeni bana bali ana bapeni bene bo shiro kulola ba somululu wingangare Western Nyota sasa bulana buri kwabola kule nyanga kulole kwanza babera na banu la kunula kwena kule nyanga kubore bari bemba tsinyimbo ina shina kwanza ndore ano kubera nende litungu kubera nende mtu nje komonda khula ba kene kono kama batike wabo bopanga mabatike likupa kwani no khola uratu khola manya khuri mabatike na khola karen alafu kubera na bana wina upali no rino ni upanga bas karibu mushipindi shino mulori wengangare Western Nyota kukwelesa makuba manuluken kulonda kana nende abapeni bakhurina ubulano nanga tor sami Isaac Shionga, the most wanted public noisemaker in town. Nomba kijana okongeli non. Nomba kijana okole shin. Okongeli non. Bulana buna na kubera nendo musata kule nyango kubamanyi. Kubora kutori bakulanga baruina omolashi na maisha kewo. Oyino nkabaras classic band. Esirira hanje bare Daniel Maikuba anekea. Mbere director we band yino. Khande kasi yanje ekholanga mu kanisa. Sajina meja wa solution ame khande be director wa balimu obuleka wa Vihiga. Bas umuliro we Western Nyota kube nenda Sergeant Major khande no mwimbi no mubeni omwimbi ombeni kulalanga ubere nenda abashanja no onye kubola kali radio bakulanga barwina komera ni mama Joyce na sije komera bananga baringini episode muna kitari insole so kabras band ompeni ya komera bananga rinade ne angatia esi okupali tungu yokupali tungu yeah. Bas sasa mwami anekea wakhele sorry uvero mwalimu wakhele sorry uvere mwanamuziki wakhabola makuba kanda manyishi keno fana khola makuba manyishi apart from tsinyimbo tsino kama shikunishi mukholanga khoshine shingi asante sana mwami khonende acting jeme bacho kholanga kwikitsanga abantu kama benya bamenye mushalo khanende khwikitsa abantu bemyoyo mibi ili bakalukhane baba abantu abaleyi umuchami kumenye no kuyanzane nende khwikitsa abantu amakhokoluwekho nole jefirisho khulanga nangamo umusyani wefu mulamwa nende amera tofauti khwimanya bari buli mundu nende shindu shakholanga muchami khola mebe tofauti chicho khokhola sasa mwakitanga omulolo we Western Nyota TV bari bakitanga bakholanga ibyo mkwakita omami welitungu yeah. okhola mumbaye shini mkwakita sasa mkwakita muno nizye balanga bari shibutsi nizye mukanga ulokanga bandu kama unomwatubire mwaro mutuli utubire alete iwanje ne nisyo mukanga usirakanga bana baza natakhurulana nefira sasa ani uno niyo ukholanga shindu bari ukanga mkwakita nektari ese nasi nakitanga yapata bari mukonambi nendi omwana wanakhuba nende mutuli nakhuba nenda mutuli nakhuba nenda mutuli nakhuba ubera kubano ubera Orio mno mwami ese mukwakita mbezanga nyina mukonambi America nyereka bana nakhuba niyo mama ewo sasa kubera nende family ano full lakini mundo tubera mundo tubera nina sirasi bananga bari mutuli papa mukona mushiri wanje nari nakhuba ala nakhuba uno nakhuba yes nakhuba ene ni mkonambi bas mundo wewe mukona bekano khairi khuteshia sasa mweno sasa sakate lakini sasa nimebe tofauti sana mweno mahari koteche alafu muno asa makuba kana kuzola kulikaleta korba chapa mundu lakini nomba
Hapa muirayo manya. Nika hadile paka kuirania. Muira paka yo. Lo shubutsi. Bas mulolo wasa nyola tibukana kono kama kuba malaka khona tsakwela selamushi. Hani kuba na magoma tin. Kuna tinyimbo, kuna nda gospel, kuna nda local, kuna nda tirena, kuna nda paka nahoba. Nendo muloso wera mukarumuna. Aya kubera ana kuna nda bandu banyishi bolo khota. Sasa tirira tawe nao. Kwa kenyo kwendele. Bas mulolo wasa nyola tibukana no kama kuba ka kwendele mna lakini kuchiri kutia sana da. Kule nyanga kira manyire ndi mberi kula ta kuimba kutundule fana kule nyanga kira uno niunda lange party ye kweli ni ndo na bla wala ila kula mundu wo kumla mwendra ta nyango oba ya khata khanda khaja urmo kholango urmo manu khola orde putira philosophy lakini khola hot Sasa esie lwabantu bana lo mutuliye tsango mwana we na tibiri na sasa nisi o khaba male sida findu fugo to funyiche Buru mwana narula muno numutse yingo na khamwa manyasi kana munyanye manyasi kana numurula muno shine nyamutse muruliro mumbi muno mutse imbere murde kenya mukalisha ribas numutse paka mukalisha muona yingo khamushenduka bas mulolo sabiyana de pako mundalo ta khoyira la oko to khumar butir rabazi Nahoba. Yeye. Umwana wumkona mbi wadesha. Una miaka changa. Uvena miaka 31. Mkono ndo una miaka changa. 30. Mkono ndo nakule rauna miaka changa. Miaka 30. Umwana una miaka 32. Abashe bose badesha. Papo la bea angana 30. Wano nje bibache bukhotsayi. Ewenyu kulongo wenyu ule attention ya sakula. Umwana una ndo miaka ke weyi. Ule muzubulu kwako. Uboro rubere sajen metja kandi Director wa balimu kandi ni wa director we bandino bandino bailanga bachini bailanga bare Kabras Classic Band. Kabras Classic Band yanza mwaka shini Yanza mwezi wa kane mwaka 2020 wakati ya corona ni yakhanza. Ndasa kwa corona ni yali yakira nomba sasa kwetsa le gore bulwa mo nyasi jabantu sana gore khwekese ga bantu ka serikali la bola kana gore kulabeke sia gore shina ifo shikolo sa chief nomba chief bala ngo mukutana ta kwimbetse ziyimbo zela batsira oba bana bali sasa bandi ye woino yimbange tsinyimba ina shina kwimba tsinyimbo tsiyo sikira kwa gore khwekitsa mo ndiri huwa onyelo kutse mo lwe kanisa ni wekesia onyelo kutse mo lwe khuli mo ka bando menyeranga ko bolimi kemima cha mutsingongo ni wekesia mo ndiri huwa. Sasa muimbanga jana tivera como the gospel, tivera como secular. Sasa timbesa ho sana. Timurengera ho sana. Kubalanzanga. Kwa hivyo ewe kama director wabo. Wola kubashina hano loru wanze bandino nukushiro kwanza kuri bandino yuyone nata wa bara shina wakana shina warudira kushina. Okura nalend sasa wakati ne corona ni bakabona abantu bekhale hango. Ne sasa buri muntu akanda za muntu mumwe ekhabe khingiro khurana babukhalala yongiro khupirama imbaha niko kisenda makwa karinanwa nende fipawa na manyanga kama hali nje obwalimu na manyanga nende fipawa fumu tsingongo mu lakini ngire khufukusiana yuma wata na lende ngire ndele khusiana yo khurana vijana banalala ni wakati abantu bari furi sana ko kutsobo safari yena kakameka na shikali wata bali bakaya kakira kwabona khukhola makhuwa ka musikani. Sasa wataketa shina no wahanza wataketa vijana basafulu bamama nomba walenjera shina walenjera abantu baina shina uchokulonda kanende corona. Sasa corona manya yaliza buli mundu kona taketa mundu yesi unyele khubakho nende okhwenyo khwimba ne vijana nabanyole kana sana khana bana nende talent ile mbudishi. Sasa okwanza ebandi ino wahanza kana wahalolori uenda bantu banalala okhabe vijana wanza nende tsinyimbo tya ina shina kira uboro wa balance ya kwanza nende limbo lo corona tsaliwe na corona le nyasi nja abantu kuriyo bulwale bona le khubukure kama serikali la bolanga
kwatse muzimbo zo kwekesha ko bare rano mulamenyanga mungo umenye ko murano bantu bana bateshire mungo nende abana kufyala benyu kwetsa kwaja kwekitsa kwale go furu anno mundu mele mushalo mono akonyanga abantu kwetsa kwemba kuzigimbo tsenya saya khandi sasa bas wahola sasa wenao lenja vijana wakhabubura rubetsalala wakhalorwanza nende tsimbo tya mafunzo ka corona findu fyokhurumishira kama nini ndalanga khubere nende instrument tya murumishiranga findu fino ubere ne findu fya ina shina findu shina fulombange msikiche wochi chibulirkhana sasa ani wakhabona kuri sasa yakhakwe band unalo pali tungu bezakho mekita khubezakho menni findu fyene fulangwa sasa bari isese. Asante. Ene riraboli lei onyore muskola ngumusko pa findu fibetsao fikire ila wala ko findu kene kholo khulomba muziki kukaze lazima khubetsane de keyboard to mwifwe we keyboard ya mamo lakini khwayanga mundu wokupe keyboard akhulombera muziki kukaza nende bekita lakini litungu nende okupa masani kola lakano nifabena kupanga buza nayo muziki khulomba kuba sawa sawa kuba ku standard ya buli mundu yes muri yesu khura nenyanga ukulolera khulino kwanza umuli wengangare Western Nyota TV khubere nenda anishi nakhalle nendundu yaita sasa mubore muri mubere khonende instrument ta murumishiranga ino bananganga bari litungu lirombwa nende lirombwa khushin litungu nalilombwangwa kumusala bari mukomari obatsanga alafu ina ne reply lora khulukulu khuno neifuna khailombe sauti khainyoleshe khurula mukarmu libere nende tinyimbo tyanga tinalanga tiwaya saba tene titendanga sauti tyos deno balanga ulishina soprano alafu tia paka khubesi sasa director mwaha kulenyanga umbora sasa kulenyanga balori benga ngare Western Nyota bamanyeti nyimbo tse mwimbanga sana tia bandu bashapikia nende kumanya kuri olwimbo shina lumwemba khani mwenokha khani bandu nibamanya bari mu version bandi ya kabras kulenyanga kupe example bandu bamanyeti nyimbo tindala tya mwimba khoita sasa winura sianga karkarwe engineer ni ura sianga mwanta nenda bimboshini na kufyala muda wona kufyala nalo kwemba abantu balalo kwimbira belay khali na mamecho tsamakala sana ngoba yimba matsimbo tsi lakini wena nalo yatsalwa bantu balaba muhwekise kholi khuwano sasa nakufyala nno unoshiru numushiro kupa demonstration numushiro kwakese abamenyi abalolo bengangara nakufyala nno mafunza kalo kale na mwari nenda mafunzo shina kale mukare mwana takhwetsa na kwikhalalala le go gore go go itsa go shina abantu be kukwaye gore moyino rata no go gore go ikhala gore nana gore go renya sinja abantu abashibela menyanga abalenda abantu bateshire abakhana bateshire mutsingo tawe yo sikali kariyo ne go abola gore shina go elesa no go bola gore ba mama bana kufyala umwana wewe chisiane nikavaranya go gorerero mukokango olido mukoko emwenjira indei okhakwatsa go kwanza kummonya mara no kamba or khanga ya khanenyanga mukhomefu nenyanga fanari wa gorerero yo basitso no mukoko manonyo wamenye ne omwekisemi mochicho emelei chole nyanga omenyere ne mulwanye lulo nakuvera mumulire sasa lano khakhenyo khwitubula kholola khatsana khupyala no letitaka tsyanga tsividi kholola khuri nakupyala no lumo bunulushina konya khurira obunulu bwana khupyala babore bari mama nakupyala mukhala nenda aba koko benyu betsera mulwanyo bulei sasa wino na resyanga kupaka shindi Nakufyala wanje, nakufyala weshere. Mwana
TV yana khufyala weshishera bamama mbara muwulira mukhuba kale makhuba manulu ko khuka amakhuba kola bola khatawe so mulolo wengangara iwe Nyota TV ule dana khufyala yenyen tinyimbo tintishiri kushiri nende tinyimbo tindi lakini ule na khufyala ta yenyen ba kuzira bat sasa direct esie tinyimbo tino no shirukhula khona khufyala ta khoma khanza community bandu bakhumanya habeho nenda balina bakhubora khoshina makhuba shina kwanza khupoka no shiri okhweno kata nombo no shiro khulira kana bari onyela wabola makhuba malei nombo onyela khwimba tinyimbo tya mafunzo kama kanata no shiri nende ulimbo lobulwale olimbo lobulwale babola bari bari mukhora bale khari mwese muimbanga bachenya bari khari mwese muimbanga kuparaza kuti abembe barulangale yiri khari mwese muimbanga shibamanyanga bari munyo kwiba khande zimbo niko muimbanga kwimbera ko zimbo zindi sinyelo khonya khabandu bamwerya muno abantu bamwere muno amakhuwa nibo bolero shibolanga tawe gakhoma ngomunyo kwimba kaba ulira fana bachenje bima kachira shode kufyala lo nto kwatunga zimbo zinyichata lo abantu abatofu lo abantu kweka batsi khunyasaye kachira kwachaka khoriyo sasa mwakhemba lweno lo bantu bakhabola bari khaneva bembi banyakhunyola khana khamuno bakhamanya khoshinga noshi sasa mwakhakana mwakhola mwakhemba kholuno the challenges shina shwakana khochimwakana khona shikame shikundi shinyalo khubasha shaliko shitinyu kabisa ato kwanzirisia nombo khulo mola wena kwanza limbo lokuranga lo khabiri khamuro mola mwena mwame ilari engineer nyokola kama wakena kano asante sana mwami Sami as challenges mushibala lazima no chendo nyokwakana nde mukhola kano bawo babola bari khoshukula nyalata shikira wandre balanga bari mu talent yumamata khora zashikira corona bari entertainment za corona alafu abandi babola bari tawe kase mulafaula lakini challenge yofu yokubezanga nayo nokumanya bari urwimbo latungwa sangapi no lembo angaru ni challenge yokubezanga ze fuyo kulla khona yisuro kuifwe mana kwakisha kutimeza kulima Kenya sasa challenge ne kutunga olwimbo olwimbo nuno utunga ngakati we nomba buli mundu arulane bilaka wa site yewe yalemba buli lwimbo losi no lwimbo zinyimbo tevuza kuimbanga ola nyolama lwimbo nenda abantu site ya babiri ngokula nenda mafunzo kulena kufyala leza bora bana kufyala Kenya kana mukholeshino solo izimbe mbere no khola anga solo izi khani uthe mulimbo lundula nyola khandi undala bola ngaro kholeshino sasa kunyola kanga kuretsangeza idea la fuesi kama kaparasa class kipanda unabarata nokura no rakholo belei nkhwara no rakholo belei ne biti no waira nja go nangwa ila go pasa wasawa bas ewo ubernende lyo khutasa khutasa muka engineer la bolanga omundu yoba kama la chendanga una arna khabrei abantu bana khupanasa na khabadu bayisendi Kenya kha bamenyo belei nisho makholi murunyo khola abantu belei ta bola khuyimbo mbombo khoromo yo Yesu niyasa atungolimbo lwenolo nokhumukhonyi watungolimbo uno lwolimbo lyatunga lo Kristo nende lo secular khandi uyu yani umundu yotsa na idea nomukhonyo khupira kama njiri yabota bas wakhawura makuba kena sasa engineer nende director bakhelesa kulonda khana nende butinyu buli khoma lakini kulenyanga khurira kho mama kama na khufyala the challenges nenda tishita tubaburamo kama bana beshikoko bosi bali mufikwenye fino balola bari aundi kuimba no butinyu aundi balla bari sibanyelo kuimba tawe aya babero ballanu imba aundi bar kopo iwe fino sanyelo kuimba tawe kwa hivyo kama wakhe khala ko mu shikundi shino wakhe khala ko buleka bweshikoko nenda buleka bwa khai olla hori shida ibere khabula tahi ori muno mwami Sami esie lubeko wabahaye ba umanya sasa bandu bamenya muzo abantu bavere umusaho lunondo umundu weshikhana ama bandu bateshania uwenda mundu weshikoka uno moyo ko kuyimba no musaho luwesanya wa muyamerata sasa unyola mundu nalanyakha na mutsingana kali kama nyala okhunyala kwanza okuyimba sasa unyokhwa menye no mesi sinyatsi nyimbota onyakhwimba ko tidi vukana sade nyato le muyo chesiyanga sasa unyola bakoko bana beburama go ba matiri sasa kubola kuri abasata
satindala kumuzui yako Yeah. kuchiranga paka simunyalo kuimba tinyimbo uri mukulenyata ne simbulidola satindala ni hakwendera kakanyama wanzo kuimba limbo lwakanula wakanzo wakachenja ulimbo ori Kalilaya. lakini na kesura ninapata sasa wakanza Mungu wangu wewe kichira shinani banyalo kuba satindala ninyovene nomba ni basata niko kuchira Handi kalonda ananda uluma menya munzu. Satindala semboro ya umukuranga onywamenya no mmesi. Mmesi satindala numulei. Alezana kanyama hawundi na kamerete numulei olemba kalilaya. Lakini luyetsa na ngwera ho lwanyosha komba mulyango yo numwaza kurangana. Sasa kalilaya oleka kwimba kwe. Suimbata. Basi suimbata lakini nyalo kuimbra patala wena. Nyalo kuistakala mululu wingangare wesa nyota TV kali na makuba manulu kene kaya rulanga ku band ya Kabras Classic Band bala kuboranga makuba kulonda na nende eti nyimbo lakini mungore muri sumuri nende eti nyimbo mbalance yanga mlaka ya gospel mbolo ho secular mbolo ho tsindi tuno hata munyalo kuba mwimba ko lukawanga kumanyirata lakini sasa lukawanga mululu wingangare wesa nyota TV kurula posia manyire ntu manyo lukawanga ta lukawanga ni tinyimbo tya kuimbanga no kunyo khalake ukhalaka manya zama rokhalaka sasa muimbanga mwakemba no luvere mu secular gospel bora ko gospel tino mwemba tyanga kula satino sinyelo kula 20 ne bandi ngali yola bola khato mululu ngangala sasa nyimbo 20 kubora kuri mwaha tunga gospel yosi ibe nende challenge tsindala tsifanana nende nino director gospel challenges in the same shichira omanyeke yako tsende original olimbo do original olishukumbe do abantu bande bembere basayino umurejo ko bola mukopata ko challenge mu gospel ke o khave amakuwa kako otungasa ko luimbo mana mo lucheni ate tune ko mo yeyembo ke tune lakini amakuwa kawe akako na aka challenge khale mu gospel nenda wadoko mula mix amugena gospel ndo secular bande bakomanya ko mubere ena shipilo kumanya bari kabeza tsame kizo ko rekitsanga mutsigira zibere tofauti sasa ewe kuliwa habaho kwa khala ko mu group shino bororo kurula 2020 paka sasa no miaka chiviri kiwe sasa ku miaka chiviri kino no lenjere tinyimbo tya khale tya abantu bembanga khale banga wangara nende tinyimbo tya mwimbanga sasa no etafauti ibere na vijana babushira sasa no balemba tinyimbo nende bantu bali bakhale tofauti ibere asante ndenya khulanga omwami mkhatambi achipe khulire bulieneri tofauti zimbo tya khale ini tofauti ndalibere tsabari bali mostly bali machatse kitani litungu esuku tsino kula tsamo keyboard lakini on director ube nende tinyimbo tsindala bantu bayembela satsino wawulira omwaka mulala neluwame eshuya ube nende tinyimbo tsindibemba khale paka satsino nora khonu wanza to kholo mubotornana chino chinyolo kuba nishikiranga tinyimbo ntsibatsiru eshifune sho wimbira lwimbo lwenolo onyolo khwimbo lwimbo okudukande khobole khona khufyala luno na khufyala yenyasi mukhamusiana khale na khufyala shinyasi nje mukhamusiani kana khufyala shinyasi tsa mukhamusiani yani lwimbo lumenye through the generations lakini zonyo khwimba tsori bei ngombe no kwa ingombe sasa lwimbo lwele kama luwele metsansi lakini nonyelo khwimbo lwimbo lwakho shindisha khona kakale kile nyasi asa atsino nakhandi shirikho mutsuku ziletsanga lwimbo lwelo lulamenya umundu ale khupakhulo makwa kekholekha mwezi mwako 1960 bana kandi bakakaloshera sasa kubore kuri vijana bembanga tinyimba sasa nomba bantu bemba tinyimba tsino abo khaza barishikira mundu fulani alembanga nesi yanza exactly siyakalanga satu ngolimbo ta kwa hivyo kubore kuri kurule kumyaka chiviri mahembanga gospel mixei ne babola bari umaye most of the time babola bari no lembanga gospel yimbata gospel no lembanga secular wimbata secular effective la ko yokumiki sabale bari aundi plano akaba pastor mutulula shinali tungula kajipere bonere munjara isi
omanye secular ino idonkhane topic shine yole bana it's kama lo lumbo dakho lo kewanga bandu bemba mukhunyeka mundu okubona makhuwa kalele kolu yale tawe kachira ilanga bari sikeko tsokashire ndo sijibo cha Kristo ta ombu wane yebe sheikh awali sheikh mungana sheikh wala ko TV saino ta lakini amona kama yokuimbori fulani bukuli kembe cha mukunda na secular ni khandi mushikristo khandi wimbori twende tulime shambani khandi mushikiri ido khado sindalanga barara ko shida ta sasa uboro the meaning important thing awe now shindisha maana sana ne information obujumbe bora bufana ne buloloro bulabusi ya mundu bunyelo kumwira bundale exactly ne ukurula we now sasa ndakhenyo kulengera ku makuba kano o kulaka nende weli tungwida ura ura no kupeli tungula no musamba beshindisha kula mabanga papa yo nende tira ko munyola kama mbiri kwanje kubera mulakula bandu bakale bopanga kama baba sasa okachina oso kupashirira nombo kupashirira kupamu tunje kupanga buli shintu namanya bedi tungula litungulio nyene shirire kupata sasa shobu shiro mu mabanga njesho ne kuno mutunji isi kupa mutunji kuno kama bata kolanta ko mabati na mabati yani drum set sinjana ne drum set ino nende sauti sasa nu injisia unalopa ngelitungu orange change sauti una alopa litungu mufikisa mriani sasa elitungu sauti lazima itabe kulitungu elitungu ndo kupandela kubora direction yo lyombo ya tsai sasa obukulanga londa kana mweli tungu banda rebango lwimbo na obukurawana no lomba sandukulu tena kupateli tungu lyonyene hadi no tsa konene kwa kupateli tungu lyonyene shola bola ko shindo shola maishira bola sasa uninyo kupeli tungu bule kulonda kana ndo lwimbo lo yandike nomba lo yandike wala somo lwimbo mbere nomba lemba mbere ko kupeli tungu sasa ebizi rulangana nda makhuwa elitungu khupa omukhupa kwa elitungu kulya kulana nda makhuwa kulomo balo kapanje paka ase uimbe khupangile khuri na khufyala wanje na khufyala weshere makhuwa kana ka khala kaywa nika khala kaywa munyela khukara musipitishi ya fofo na mwetutu lazima akole muri mboma khaba biti ya khenjira bas mulolo wa Western Nyota TV khakuinjire kuimunya kho kwanza khumwa amatsi khuvusia corona boro bari banza nende corona inyala kuba yanda kosi noko akhavusia amatsi kwa khara kosi ne khukaluka khumalira khubora makhuba male kena babora khu serikali bariko khupa vijana kabisa balisho kuimba ita
basiani abakakala bijemuzaya muleshe imerekeu mumakala mwamateka uwebuzi wa basiani abuzira mumekada mumonyana kubyana muleshe imerekeu byala wanje no muzi mumakala wa mateka wanje uwebuzi wa basiani abuzira mukulenya mumonyana kubyana muleshe imerekeu byala wanje wobunwa mumakala wa mateka uwebuzi wa basiani abuzira mumekada mumonyana kubyana muleshe imerekeu byala wanje mumakala wa mateka uwebuzi wa basiani abuzira mumekada mumonyana kubyana muleshe imerekeu byala wanje mumakala wa mateka uwebuzi wa basiani abakakala bijemuzaya muleshe imerekeu mumakala wa mateka uwebuzi wa basiani Nyota TV le njira kuluma kuwa kahabani kahanula lano mbarambu wa hangwa mats lakini kanuna makuba kola wala hotao be khala khale umlero Western Nyota TV yani kahaba makuba alele muri Loye Swalitsa alireva ida
paka muchirre nyalo kutyo ndata ku ikana sa tuna kila ba fano ru balare sasa karpo khanda mu kipindi shino ba khole sira kama kuba matiti umanye kuba kana ka hanula khole nyanga kumanya ku timbo tuna kwani ba bere tnende tinyishi sasa director ya nda hore tinyimbo tira pako moyo kwa hakwa munyalo khokera an muchirra paka roha haba khanzo kuitsa tinyimbo tino chos no o manzer orsiantena siringi nombo orsiantena sos nombo kolangore na hoti am studio nombo ba record range kai ta ku ya tsawe no kunyola go dingondo ne go tsia mo studio no go record shikira practice ne kwa bene shi practice yenya go ba robe go ne shi go practice ka ke le tungu ya longo ga le me tungu kilo ki yobotso emeno nyasa ya go a tshega a wena shi ngi uma go ta shirin giro la tsawa ga nyo go tsia mo studio o producer o producer limbo tsana no go ya go tswa ine go dingondo o shi ngi tsebiri tsitaru no go tsego sio lwemo sasa tinyimbo tino wa khemba ku miaka tu wa khemba tino no besikuti wa khemba tino chikulipanga nomba muimbanga za kukhonya bantu nomba kivera ko mo tsiringi tse bijana banye khulolo bari ga khwasesi nanzo kuba mwana muziki nanzo kuimba tsinyimbo nanzo kubenana shindu shivera ko mo shamunyolanga sasa mokwa ka okataro kwara ku YouTube ewe no lobo go khonyire ya khabere go dira go go rusame ono no mulei a khonyanga abantu sana awoni ja bantu mene pastor mulei no lo go go shindu ora bantu ba mpira paka le yendi tira mukulu ne o go go shindu kulole ne khandi kumwera ge soda obatso la kenda no munana le go mundu ne no betsa go TV nyanyota wemba na go fiala no lo batho mundu go tsa ge soda no nywa sasa go lipa go jongwe gore go lipa direct lomba indirect tana o tsingira tsiyo tsa tofauti tsio le gapanga ora na nyola ngena nota sasa kubere nende aundi kubere nende shinduru vijana ba bere irwanyiria ba udranga ba balola go TV balola go bandu bandi ne shindi shinyolo kuchira kijana bolari ndazanga kuba omuimbaji nabule kazi mwami angati echipa lero lineri okulondaka nende vijana sahi omanye onyala waba kijana manisho talent tao sasa obula kumonyo kufaula kutyo kwakana nenda mundu olinya kutumbisa nombo kuimba nendo mundu kuyunga no mundu kandi kalonda kana ngori momwene moyo kuri nako ikabaru moyo kunya kwa kurimaza kuri sinenya kuyunga kama kijana nzapane nende band fulani kalonda kana ngori mo wirumere kandi no kalume talent yene yato be kijana leko mbanga ikini shori no moyo ko khola shindene sonyala kufaula sasa engineer daktari engineer Yes, engineer mwenyewe okuba omuimbaji kuba mwanamuziki okuba omubeni is it expensive nishindi shikenye Russia nende shinda beko nombonyelo kubuka tano bombeni obombeni ne expensive mamundu nabo no boro mundu expensive arabola ramangondo yani expensive zo kubukulo muda kuko kuzitaka titio no rumishiranga nani masaku 12 ku isuku obwo zitaka zenyera 30 okubaro renyelo khola shino mana shino ne khole nango shino kusomya ko mundu abundu fulani kubana la nyaka na kuli kuba runo nenyelo kubolendi abakana be imberekeu kubana kufyala rasomya ka bandu fulani nenyelo kubolendi mutsem mikunda muraja matuma rasomya ko mundu fulani wakatsa mukunda ta sasa shibere expensive kulonda kana mola tenga amuta kuku no lo rubere ndo muta kuko tsyo kunywa ke shikombe ndo muta kuko tsyo khurira ko wachakoya shola nyolata shola faulata sasa kukalisha ku engineer not engineer director mwenyewe director ubororo khola ubere khola kazi yeli kanisa khola kazi school nende isumbu inyalo ku perfect inyalo ku inone ko mipango chewo kama ubeni buno alafu shekanisa inyalo ku inone ko shekanisa inyalo ku inone ko mipango chewo she school inyalo ku inone undu upangiro runya kulomba bulano lwimbo inyalo ku inone ko lwimbo lwewo chiroga nende kazi kubandu olosie kubandu bakholangeze kazi undu babere netimbo lakini balaba kazi bakholanga tiburu lwimbo sinalange nde finifu mfumo funyo kunyasanya awosita shikira bulana kharlo mukanisa sasa pa shiyinga yira kuimba paka gioneta okutya ko gazira mukanisa shunga yira kuimba kandi ko nembanga shukunyasi yaga khona mukanisa ta ninzo muzuri subuhi wala shanenzya kukasi yewanje mukhatambela zemwe okulima
engineer la tsa go kane mama jo se la tse mukunda go raka sukuma se go la ba go ka ira go mokhuipa go ga tshela go ga ya se ka se yefota go khuipa go ga go se go tse mokana sa tole go tse mokana sa na ka ko botsoa no le go tse mukunda na ka kotsa no le go khuimba khande na ka kotsa no ne o mkhatambi abodre umonende vijana baboda bari expensive yana expensive bari uyima na wakati hiyo utio gore practice vijana shibeja mata yebe nyafe ndo raisi akupeka ati anyole zishirinji ati awatsirira abantu mu campaign anyole zishirinji no bonoritsa go khare kwimbe na le bona o ya go nyola go shira go rota go la injo ya go botswa chalele wata sasa nakonga sasa kwa bora gore kwa bahati mzuri na bahati mbaya olimbo lino wakamala 1 month wahakana kwanenda bandu bakulola ku TV bakupiraka bar bana tumekuona bakola kasi ya heshini aya baba langira abundu mutyemu mutumbuize umwezi mulala kama group munyelo kuba mulombere tsingi tyanga kama tyanga approximate kama tyanga sasa shino shunye kumayoro kama tyanga omwesta omanye olukhamala mwe kubisho kulana ata shaba mwera ate ngoro uno ndamunoda kuzo Yesu kuindi abundu nalembanga esirende kushukuru shaba mwere ngorwa sasa inene ndebo ditinyo fana ngororo sasa kuboro YouTube bunyo la morgen neseshe ne shudi ye process yo kuchilomba no go isho kuchilomba lakini kubona bari kujola tyanga ko mwesi idiri jiwe kunyo kuchipata kirate sembe na ula kote mungu mbere shidata shenda baborata undi chusika ba sasa umlulu wa Nyota TV karen kama kuba manulu kakola nyolanga mu kano sasa banonu baba bene waka urati nyimbo tire kweli yani pepa bululwimbo luna mafunza kalo bululwimbo lundu luunjirira mukunda na khabashi khala tsana uri mukha khaba nawo koryo kutsira kala mukunda ko kalosho akulola kweli kuwirime ko kalosho kwa khabano ba khubore bari Yesu pakala khoreba khomareba yani makuba malay kubera ko shikhala barna kufiala na kufiala kwanza una kufiala wewe kenyu kada nenda bana wewe buleiwa mama na kufiala umesikia hiyo wimbo mtamu sasa kukalishano kubera nenda vijana kubera nenda basakul kubera nenda bandu bose babulet castao kudo kubena kwelesra nyuma babulet castao onyalo abo bora korchina bandu babulet cast bashikale bane sauti tinde tyo kuimba abuleti sendi tyo kwanza asante nejo kuchiperere kwibire kubora ndimo tsimbo zyo kwatinyirisha basomi barishamaka bamanisha batse musukulu barishamaka kabe basomi barishamaka bamanisha motse shakosoma alafu kola tinyirisha basaba ababuka khori amakhoko ko khola bare kasi yomata uye ya injo ni kutyakho tsabu no khola khe kibarwane bakwaje ringondo kutoshe kene ndisho kunyolanga neshindu kinyasinga ababo neshingi kunyola khurumishira bele ni wabakho na talent hata balaba wo kupompira bakupeka pesa wo kuimba yempeka pesa hata undi wanye kwa zipa ne watsa khotsa abantu bebumbaza undu bari ne batupawo bari kula kasataka ino buli kijana unende chanya lokhola au mako kijana wevulwa muinda ya mama waje sana longa utakhana shokolata babo kuimba babo bemipira bawo atabo bo kutumbuisa bichekesho butswa ne bawo umuntu nakushona khotsato mukoye kuno ubona khe mukuru mukondo je ekhole enombere ingombe nombere ingombe khobuli munhu ndishanya lokhola nabati yisha tsende mundu mukhakona kutsinda olota bukulanda talent yole na iria yosi otiorumishire neshipa oshenyosa yakwa shikire olesho koninza leta engineer Naktari Yes. nuko shiro kumalira tawe tenyanga za kwanzira kuiwe nenya kwanzira kuiwe kakutie kumalirano mu Kenya muno irwanyu wa Kenya bandu bano boss buwa khalula kwa bembanga ni muimbaji shina omuimbi shina omubeni shina uwo maisha ke uwo nana toru uno yembabule uno namuyam uno niye wachira hata wesi non loru nyiro kubako mwana mziki khulwa ompeni Yesu wimba ngolwimbo losi abeza unenda idea fulani sasa si ompeni Yesu wimba ngolwimbo namuyanza shijiro khutitsa mu studio ino lwimbo le microphone khulya no luya shijiro khubukula mundu bazata sasa urusi yo lwimbo lorusi lutitululia lwela bola zori kusiya ingombe mundu uli okhoreka kazi ya kutosha
Sasa mlimpeni Yesu sinamu yanza abe wina abe unakupanga pongo pola lemba ngolumbo lulisawasawa nenda mafunzo na yanza mlimpeni Yesu. Lakini kubere nende timbo tindala wati yanza to mundu yemba to bulei pako wa muyam. Nuwina mbenishina no tacha poteliro mbeni fulani. Nenya lokubaka mo mbeni fulani. Aundi sasa ushirukula wata. Lakini ngolo nenya lokubaka mo mundu fulani. Ya wati ku microphone umobo ro akola fin fewe lakini arlanga ne fin sasa narla nendo limbo na bandu baluyanza. Mu Kenya mun Western region nende Kenya yose mu benishino warula kona nze timbo ze wasingira strong yemba timbo tinde mbeni wemba zo lumbo esna uro no lumbo lei no mbeni baratani la neke wahabuna rulo Yesu alita aribora shamalala wakhola shinshi bagezi na yazile no lumbo le bako bwe kwaje kwaza sala ngani sasa no shiru kutuka tawe Daniel aneke na shiru kwiti kulinyango kukaluka kwewe no shihurira sasa no shitundulyaze shindi shino bashiro kubarala latawo Daniel aneke ashiro kwiti mbeni shino la khori anyala kubaya kutumbuise ho wakula kumwana sasa kulonda kana nende si umwene kile si umwene mbere mpeni ne bapele banawura na abanyishi lakini sasa nti urira ati si umwene mbere Dani mwaiteke unokupeshidisha olola tori sasa ni mimi na wetu gospel tuno kubere nenda vanga wina bahati kubere nenda undu wa Tanzania ubona bari ba Tanzania bakupura no bototo sasa esinde khulwanja ni nyana bona ndikalonda khalana ndo kwimpi esi khava mashindu kama message no limbo ndo lovere ndishifuna shina khanimbe lakini khandi siyese nere ne khala nabona siyese ndi no muno ko khwipa nenye nembaze lo Yesu alisa khoba luji naona tu nimepona andolatsa mmwe mwaje ni very free sasa Kabaras classic pande November siye ba go tsomozo mono siyenyana omwami Daniel ba khallose mako kale ba goro bari ewe nuwimba mwe kukwitanga ta mapema ata nachiro kola mtinta sasa bakata kapitende shata alolanga kamori we ubere uhoikul ewe kubera ko nendo mundu sasa bad from me what kire ubere ikul babura hali kuko nendo mundu unyalo kubana yembanga pako bolora ai kone nyanga embushe shikundi shewanchino paka shule kama shikundi fulani shule kama bandu fulani banzo ku okuba kulangwa lango khabundu bakulanga khoba kwa khatsingi fulani kurumishe asante kulira bwenelo omanya vikundi fulani uli shikundi shi unique khubasho umora vikundi fyo fana nya khuikomba ngefwe kile message ombu kwemba kure network yarere shida ali umundu yakhupira khurula kitale ari wimbero bele sana nasimbode ndifode une umbola mura bembe bayo ono kwimba kukomba khurula abandu khurula Kabras ho engira abashaje bakhakipira moyino yitsa yiryo yani umukanda ko kwimba abandu bawure shifune message yo lwimbo umukanda ko abantu kwimba bawure tune olwimbo ikazende bekupo neyo epandi abantu bayanzanga khosa so yikhwolo ro compare fulani yile neinda itsa kholo kwimba olwimbo fulani lakini zo kumoko kandida nino ebulewa yo botsaonde ku instruments no tya wonde ku message yo mata lakini tsiyo okubalance ore ino yo ende ku message ende ku instruments alafu kandi abantu bene abantu bali ba committed sinengeni Kabaras class ke band ku khamukulu ino ni Kabaras classic band bakhwele salama kuba malaiken lakini bashiro kubora kwa serikali shinduta ndenyangata ewe kama wa umsatsa enanje ndo musatsa wakhakusanya abantu bano wakhabalindako satsindala batakhanangate transport obarusiya mutya mulombo lwimbo satsindala kubernenda tsingi za serikali kenye verese basani kenye verese shina kubernenda finde finyishi fen kolla serikali bora khata serikali shindi shilala nomba fudiri nomba fram bora serikali ni yanza ikholera na ikholera asante sana awena ulione ndio sana esie kama musani na khabora serikali ndive kilia ibe no bulunji makuwa ka wasani no bola bari minister of culture no minister ya fulani yirusiye tsingi fulani no musada fulani ku bandu bembanga nomba ba artists kumanye structure hori usigirira mukulu alia ne fulani ne umulondo wene fulani
ne go counties no go region kiongozi umulindi wele ni fulani ne go sub county nende go division wina kiongozi hono go mayo go dezingi zanga zolo milioni 10 nezitsire bole go region ne milioni 2 nzaka tsa go region na asiana go la kombi tanga go yena go nyole sikizire tsa end that o manyinjo tsarola ne tsako da shino manyo wakati ile go ya corona virus tsiro le tsa basane ba lemba go tsigulira tsa mo sasa lakini go kumanya tswende clear structure tsene kala jato mundu ule neta ndo usho kwa mpaka chicho kulima choma yara tsila mundu hii kama amasomo mundu mayara natya wacha kusoma munasari wacha paka mwete mayara tatya form 1 nabro mayara to university yani shidisho manyisha lakini for no balomba shako shire meshikali koko lomba ngolabola kabemo bulafu kabaisha bara kwikulwalia CS wa culture ne same shiyonga umuronde uwe nyonyango na keteri ne gore sungura niye kiongozi wa regions nino kwitsa Kakamega omukali wa ule Kakamega no mundu ba nyongesa kasi nenyeshe gore nyongesa lenza akwelesa ari kakarinanwa ni monyo musate kwenyongola khola mundu ata wanyo kutia kuli wa mtsoloni ho obulafu them bas mama Josephine serikali ku bandu beshi khaya serikali ku bajana bashitukanga wanyala kubabora horshi ne se khulwanje nya nabora serikali kuona bandu bakhalenya rwata bandu bakhenyora ata mundu yanyowe kombo khwimba na unda umo bunyora bwetsendeta nikababanya bamukhonya kulondakana bunyora no bulay khubera nende tsingi tse county khubera nende county kama ya Kakamega ino banyala khukhonya ho bariena vijana nikababara banya babakhonya netsirengi buli mundu anaba nalenya khwimba sembara nanya kuba no bulemu bwo kwimba ani tsinje tsinyasi yanga nikabaronyo kuba netsinje nya wemba wolola parayo daktari mwenyewe yes oriniwe warere na khufiala bweshi shere sasa khubere nende khubora khori kamewe ba aundi director ya khonya ho bandu ba khonya ho lakini wanyo waban wanyola khofana tsinje sika lakini osho khunyola onyola wasaba ko shina serikali ya county kama serikali yefu ya kulenya chakula governor ino onyola waba ko ra ko shina esienda kalo khatsa mpoindi yo mwami Daniel aneke abore khobene ndo bulafu munda manyara rataba khuna inishini emeze nerula nenze mu office Kakamega za kunyola mosambi shiyonge muri abantu kaba makhuwa kamuzi alabi shiri shindise nyanza ye serikali ninyiro kulomba khoze mpango bulayi bwene bilomba ke studio sebele either the county government ama the national government omundu atse mutesi bikara baranyiro kunyalo khwimba bamureko trodumba ngangana na loirwani anyalo kuba ukhonye lakini saa hizi studio zaba binafsi umundu nende peyile zipeyi tyanda zo kurekod music banyola ngo umundu azake baro ezinyi 200 ale nyanga aliyemo nako pesa hapo kusanye zinji zela fusapa atia ino lwimbo na lashira za kuwenda sasa serikali ya naka mangondo ni lera mangondo katishika lora bro muntu ilomba studio za government na mwete county abantu kurekod music na school zo music tsibea ne onu nyoko ngurobele bwene mwitungu sasa onyako ngurata wenyene onyokora ko china serikali eziolanda nda serikali shese ne komba anga bar serikali nyalo go go nyalro khonya go bantu ka mwana muziki go go shiria sikame fa gore maitsi instruments ya go mishiranga so sana dziabe no go ilombera ayo nyoanyola abundu kama go le komba anga ba go langira abundu khole go inya bo go imbera mundu kanyola ka bari shindisho go bula ne metambo serikali ni yanza ya khonya go efwe kama abantu bakuliasi findu fokukhorera funo yokhabira go musaada ile kunyola go fundu finyishi fobirana fokhonya go tsauti bas lolu wenga ngare wesan nyota kaleni kama khuba ka khobeno khurerera khumesa da khakishindi kholera makhuba malekene ba khubolera khulubemba nga tsinyimbo ba khubolera makhuba ka bakholanga ba khupira khisamba etsinyimbo lakini khushikhure tsindi tawo tsibere khobera unende tsinyimbo tsinyishi ba bolera serikali makhuba serikali ye county serikali ye yos yiri mu Kenya muno mwahaborwa makhuba mulira malroke wabo bakhabola bari babulo obuwezo tawo bokuruse tsinyimbo tsindi tawo banyakhananga baborra makhuba matinyu khabanyonda no lwimbo khabarula no ndo lwimbo babere nende information tsinyishi lakini babulo obuwezo bokuruse tsinyimbo tsino tawo
lakini serikali kabari nyo kuinjira karikari ikhonya aba vijana bashitukhanga ikhonya ata bandu batukha babero bandu balla batukha bane tsinyimbo lakini babulkhulu bakhonywa tawe kubera nenda bana bashitukhanga satsi no kusomanga masomo ko kulomba bana batse nende talanda yawa kubera nenda basomi ba serikali la lombanga kabari nyo kulomba ive nendo buwezo yo bwo kuvenula batusha abuntu obonyelo kuimba tsinyimbo bulei bas abana bamenyi bose bakameka kubera nenda balla nyole tsikasi okuburra mbwimbi nanga zori samaiza kashionga the most wanted public newsmaker in town nomba kijana wakongeli noni kule nyanga kukole shina kutunduli olwimbo lwene loinga lwene kulole makuba kale kule kakhola